پشتی نمانا اسد لسوریه gelek danustan têne kirin, bank têne kirin, jaliyê hemwelatîyan yên asayî ve jaliyê siyasetvana ve partiyên derdor û hevpeyman û dostên Kurdan jî ve li Ewropa û Amerîka ku Kurd bibin yek, ji bo wê jî hin kar û xebat têne kirin, hewl têne dayîn ku kongreyeke Kurdî li Sûriyê birêve biçe, aliyên nakok li ser maseyekê rûnin, li hev bikin, bi hev re biçine Şamê daxwaza mafên Kurdan bikin. Li ser vê mijarê û ew reşnivîsa belgeya siyasî ku jaliyê Komîteya Amedekara Kongreya Kurdî ve li Sûriyê hatiye amadekirin, mêvanekî me heye ji Qamişlo bi rêsa Aras Cuma berpirsê ragihandina Partiya Keska Demokrat û endamê Komîteya Amedekara Kongreya Kurdî Rojavayê Kurdistanê. Kaka Rasom xêr hatin, roj baş. Di belgeyê da şevanên we belê di nava wê belgeyê de ya we amade kiriye. Xalên nakokên aliyên Kurdî têda hatine nivîsandin, amaje pêkirine? Belê destpêkê ji xwe ev demeke civîn danûstandin di navbera aliyên Kurdî û hem jî aliyên Ferensî, Amerîkî cuda cuda hatin kirin ji bo gihandina ew xalên nakok werin çareserkirin. Ji xwe piştre aliyên Kurdî bi taybet em behsa enhekesê bikin, Encumena Niştimanî Kurdî doz kir got tenê partiya PYD tenê re danûstandinar bike. Ji xwe gelek partî Rojavayê Kurdistanê de hene bi partiyên peyenekê têne naskirin. Êdivir de şert û mercên enhekesê ew bûn got tenê PYD rûnên berî çend rojan civîneke çêbû navbera PYD û enhekesê de diriya fermandarê giştî êzên Sûriya Demokrat General Mazlûm Ebdê di encamê de li hevkirinek çêbû li ser xalên nakok jî got li ser masê hebûn li hevkirin û di demeke nêz de gereke ev li hevkirin hem were ragihandin û ew yekrêziya navmala Kurdî got xeyalek bû ji her kesekî ku di Rojavayê Kurdistanê got di gelek qonax û pêvajoya de derbas bû. Em bêjin ji destpêka kengî biryara yekem civîna xwe li dar bixin? Niha gelek amadekarî têne kirin, hîn diyar nebûye kengî wê konferansê netewî Kurdî were li dar xistin, lê niha gelek amadekarî têne kirin. Tenê bes amadekariyê ji bo konferansê amadekarî di çi royî da têne kirin? Mesela di royê danûstandinan ka beşdarbûyan yan jî teknîkî ne? Beşdarbûne jî û teknîkî ne jî. Ji ber rêya beşdarbûnê jî ez dixwazim xaleka balkêş bêjim, ne tenê wê her du aliyên partiyên peyenekê û partiyên enhekesê, lê wê partiyên ji dervî her du aliyan jî wê hazir bin. Kesayetên serbixwe, rewşenbîr, pisporên siyasî, doktor wê hundirê vê konferansê de hazir bin û wê karibin nerînê xwe derbarî konferansa netewî Kurdî bidin, got Kurd bibin yek alî û bibin yek helwest. Weke endamekî wê komîteyê weke endamekî wê komîteyê qasî ku hayê te jê heye û danûstandin li gel aliyan hatiye kirin ji bo beşdarbin di wê kongrê de. Xala hevbeş ku li ser hevnerînin ji bo mafên Kurdan çi ye? Xalên hevbeş ew e parastina destkeftiyên Kurdî û doza mafê Kurd bi taybet di destûra nû de ji xwe we dît bi çawa destûra Sûriyeya nû de got çawa eşkere bû ji aliyê desthilatê Şamê birêveberiya Ehmed Şerع di dema got eşkere bû. Tê de tu mafê Kurd nehatiye nîvsandin û nehatiye gotin. Ev jî xaleke got
کرد بیک عالی بیک ریزی دوزا مافی خو بکن دستور آنوده د پیواژوی آنوده د قوناغ سوری آنوده گنهات ده درواز ده چه تی خواستن مثلا جبوی سوریا داهاتی کو کرد بخوازن مثلا دوی رشنویسا و آماده کریده د رشنویسه ده گلک مافین کردا هنه گرک بین خواستن ده هندره دستورا ده یا سرکه ناسنامه کردیه گرک ناسنامه کردی وره دستخستن وره پاراستن و همجی ده هندره دستوری ده وره نیفساندن تبلیبونا کردان جبو حکومتا نو یا سوریه ده یا دنجی گرک اعترافك رسمي بكردا ببد هندري دستور عنوده باشه ریوبریا روجاوی کردستان چرا نویساوی و چاوا خاصیت دا نویساندیه يعني همو سازين جود هندري ريبيريا خسريا ديمقراطيك هريما باكو رجلات سوريا يجي تدا جرك كاري خو بآزادي بكن كاري من خدمت قال خو بكن يعني افجي جدسبيكا شورشا سوريا دشي شورشا روجاوا هبو بيتدا و اما شكل كغراسكوا مثلا دانستان به همو آلیان رد کن جبوی بجدار بونا کنگره در رشنویسی ده مثلا انا کسا ده آلیه که بحثا مافین فدرالیت ده که جبوی هرمین کرده لی ریوبریا خواستر با آوه که دی ده فکره کی جان و آمرشا پیکریه ده رشنویسا خوده اف رشنویسا کردی رشنویسا کنفرانسی ده وید ورده وره نقاش کرن ورده وره لحف کرن جبه گلک آلیان سیاسی ته ده هنه گلک پارتیین جدا جی هنه دورده و شصد دلگه شصد کسوی حاضر و کنفرانسی ده و نرینی خود درباری وید و لحف کرنک لویده چه به و وره راک وەکە ڕەشنویس نویساندیە و داخوازە مافێ فدرالیەتێ ji بۆی کوردان بێتە kirin ji Şamê yan we nenivîsiye نانا تانها تشتكي وصانا نبوية تاني د كونغر د كونفرانسي نتوي كردي د دما جوار الدار خستن دور دوي بريار ورستندن باشا ji بۆی we مثلا kesatiyên serbixwe yên ku ne ji partiyên peyanekê ne ne jî ji ene kesê ne ew çawa difikirin ji بۆی kongrê hem ji بۆی çarenivîs û paşeroja Kurdan li Sûriyê او کسایتین سربخوا و همجی پارتیین جدا هر دو آلیان هنه او جی نرین واهنه درباری چارنوسا کرداد بو پیشروجا سوریه ده یعنی نرین جدا هنه دیس از دوباره کم کنفرانس نتوی زنه نرین جدا گلک تشتام خواه دگرکا گارست مثلا خالین سرکه دیارن بو نمونه به هیلا گشتی دا کرد ببن خودی فدرالی يعني خودی کنفدرالی يعني ریوبریه که حکم ذاتی خور ریوبری کی جان هری زیده یا بربلاو دنوا وان اندامان دا يعني اندام ايجو بربلاو گود سوريا نود بهفره سوري نه پرچکرن يعني گرینگ اوه پرچبونا سوری نها ند روجاویدیه د سوریه د بهاور کارن ریوبریه بکن یا گرینگ او نناوندی دموکراسی گکاربن خدمتا گل سوریه بکن و سوری برنگ کی اشتیانه روجن به سال به در باس به گرینگ اوج بر سوری د گل قوناغن ما کس هيا د خاصه پرچبونا سوریه بکه نهاد تشتكي وصا تنا تاني او جو دروجين ورده دو كونفرانس ده و او داخياني قبلا ببه يا حري سركه او كواتا خلص سركه و هفنارين نافبر همو آليين كرديين كون لقال آخف من جبوي بجدارية كونغرا كردي اوكو سوريا پارچه نبه
بله یا گرینگ اوه پرچنه به نناوندی به دموکراسی به و هم جی کاره به الویدری ریوبریا خو بکه کاره به خدمت گلی خو بکه چه گرنگیه خو هیا چه گارانتیک هیا کو د سوریا پارچه نبویی دا یا کو هون همول سر هفنرینن مافین کردان بینه تضمین کرن یعنی یا گرینگ اوه دستورا نو ده یا سوری ده دما پیواجویا نو یا سوری ده دستورا سوری ده مافی کردا وره پاراستن حوجه پارچبونه نبه یعنی اوه گارانتی هیا کو مافین کردان بینه دانی؟ یعنی لگوری دستورا نو تمافی کرداتی ده تنه و نای قبول کرن و دیچقا خوپشندان جی درکتن لروجاوای کردستان او دمکیه او دمکیه وکه کو حکومت سوریه مثلا برپرسکی اندامێکی نویساندنەوەی دەستورێ میێوانێ ڕووداوێ بوو گوت ئەوە شتێکی دەمکیە حتا قۆناغا بە گوهێز یعنی برەنگێ دەمکیژی نایە قبولکردن برێز یعنی گەرەکە دەما گو ئەف دەستور حت یعنی گەرەکە ڕاشنویسا وێ دەژی مافێ پێکهاتەیەن سووری هاتبووە نیفساندنەوە شتێکی گرنگە یعنی دەمکی راشنویسا کو د نافبره فرماندار حسد مظلوم عبدی و سرکومار قوناغا و گوهست احمد شرع ده هاتیه امضا کرن تا چند هفنرین و هفدو دگره لگر راشنویسا خالن کنگره کردیه که هون آماده کاریال دار خستنا وی دکن یعنی ودیت او پیمانا گودنا برا هیزن فرماندار گشتی هیزن سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی و سروک دسلاتا شامی احمد شرع هاتا نیفساندن گو گرک کرد د پیواجویا نویا سوری د تیده بن و هم جی مافی واورن دست خستن لی مدیت چاوا پشتی و دستورک درکت گو برو واجی هوه جبرولو نای قبول کرن به چاوا گو او دستور مافی کرداده تیده نهاتا نیفساندن جبرو اف هر دو مجارجی و کنفرانس ده ورن نقاش کرن و ایدی بریار جالیان پارتیان سیاسی ورن ستندن و شخو اوه جیا گرینگ اوه گو شانده یک هر شامی فام بکه به دستلاتا شامی رونه و او شانده هفبش کنفرانس درکوش جالیان پارتیان سیاسی و هر پر نقاش بکه جبو دوزا مافی کرد و چقاسی کاربن مافی کرد مسوگر بکن gelek spas برای ساراس جمعه برپرس رگاندنا پارتیا کسک و هر وها اندام کمیته آمادکار کنگره کردی روجاوای کردستانه دم باش